I kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wow up i ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wada kem ki pulit ka umulong bit house ya uwa suba chokno te chwa wo sedang i ki kubor ladam pu emu de subscribe your new channel snya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho pi yo i ki kubor wa thame te ton sedang i ki kubor Hei yato wa ubru uwada kem hachnong wa yajer uwada suba wato uchono ka kubor da ongko wa uni ubru daksi uyekini ki arngut ki khana haradang hadu kate mpu em utimit ya uti ubru we yi thmu uchalandet wo le yakam ini ikam si le mpu em utip ki ye wasakhet tangwa nei liang ki paj ba hawayu ki waksi us it yekini ki arngut ki khana haradang daku ichrai ki chawapalat we dadat dakura ki ya okad wada subaba ki wato uchono tangwa kadwa em ki pulit dalaj unai man sojor kam waman kate ki pulit ka umulong bit house da kem ki ya o yo takit bania ya o wa o to uyi we wa eleksi uyekite ki khana haradang kamte Hawa keli ki paj ba ya o wa eleksi uyekite ki khana haradang kamte uni ubru da ong u wa penting hi e uyaki tangwa nei liang ki paj ba ngai de ki ye wa ong u dei wa jubab kala wa kamon u penting dei waksi haradang te kam wa man kate kini don hi ki kubor ki wada yo i hajrong ini ijia da pen snyaw cho cho i chapi ladang yo i ki kubor wa thamme he ye to wa ini